Alhamdulillah puja ke Tuhan. Selawat salam Saidil Mustafa, Bupati Pidia Pegon Pameran. Bak maulid akbar macam dum lomba, kamu taji'uh Roh dari gumpang ikon pameran mutren u kota gumpang tat kaya negeri le Tuhan le sumber alam le lam rimba nyona kamu abah ku contoh barang bubuk kopi gumpang asli numoisa hanamu jampu asli tat barang kopi kilo 6 ite ulua dua sakrat na ungkut gupa mamehanaban Puluma angon santan boh gantang buna pelem pajuh bu bruh dari gumpang payah ploh pingang munan bak kira munyo boh coklat Cina raya panjang hudep lam alam hana boh baja limo angon salah epak lam le Tuhan boh rien di gumpang macam dum rasa tempat wisata letan di gumpang naku lam tang gunung apui pihna turi manggenase akhirul kalam mengakhirakan yang salah habang